Nikong ning shop na kaliang jongi ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club nang ni na po New Nongstoin West Kasihil. Yai kuble ya pi paiba rim football ki bala jukursan berbor ya kajingwan jong pi ban wan man saki bat pe ya kijing kai football hang ne po madan New Nongstoin. Te minta na kabenta kajing kai final kaba kedai kene ka tournament invitation not out football tournament Arhajar Pelai Arhajar Absau hangne apo madan New Nongstoin West Kasihil district ngin penlang no ya ka final ha ka arpun riu tarik jong mentau benai April Arhajar Arpusau ka jingile kai final kan long no ha pedeng ka Riboy United FC nang thina po Riboy district kan yakun persya ya ka Blue Bombers nang tay na po nang ba Shalom kapor kan long ha kapor RBJPM no kai sni te kumbat sipit kan mau ba kine bro artli ki club kila long ki bala penkre bahaya la ki jong players pan hier madan ha ka arpun riu tarik April Arhajar Absau nak benta bani kun final hap deng ka Riboy Persya ya ka Blue Bombers day kabai tiket kanong be chispa sanpo tingka kumba nila penbena nakapor sikapor kan sedang de jinglengo nakal liang jongpi ki paiba ba balai ngin penle shu ya ka second leg semifinal hapde Riboy Persya ya ka Perles napo nongba Kolkata tingila de penbek ba nakal liang jongka Perles Kolkata kalau ada kesti bakamla isu bani simenta ya ka semifinal second leg nagidau bamlakir jongka tingiru ngilak pediang ya ganeka jingkerpat jong ganeka Perles bakamla isu bani simenta bat ha kateka artarik jong bani April om don semifinal final shoot ngilak persange ya ka semifinal te nishu aino da ka walk over na kabenta ka Perles te nilarai ban ai jobbek ya ka Riboy United kaban selek syaka final te na kaliang jungi ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club ikot ni wer biang pi sachisin hakatai ka arpun riu tarik na kabenta ka final kabai tiket kanang biang ba kanai hi kumju sispa sanpo tingka but hakatai ka arpun riu tarik kabadon ka final ngi kinong penyat ngilayarai bat ngilabu ban penong ya ka lucky draw kanang ban penme ya ka jinglut jingsep jong kanai ka tournament te nak benta ka lucky draw ka ban ka first prize kanong da ka Scorpio ke badang biang bat ke badang baha ke baar kanong lada pintre ya ka Scorpio ngena ada ka pisa lailak tingka ke baar kanong silap tingka ke balai kanong arpo hajar tingka ke basa kanong shipo hajar tingka bat ke basan kanong san hajar tingka kabai tiket nak benta ka lagi draw kanong spa tingka tiket berlada tiket lightly on kenya kador san spa tingka ya tiket ngendi kelang sodong jong kene ka Thain Nongstoin bro kawai haman lagi yeu tiket tu ki bakwa sa letet haki station lane haki yeu jong pi ngin selek lemba ka jing ai jingbet jong kirang ba shnam tengi wer ni khot ya pi bani simenta ha kate kala gidru ka bahe bha ka ban solong ha ka arpon riu tarik te na kaliang jongi ke nong penyat ni khot ni wer ya pi ha ka arpon riu tarik belai ni penslam ya kane ka final na kadau jong ka jingdon jong kane ka election MP ni ha bat penkriya no ha ka du ka arpon riu tarik te ni kerpat ya pi ki pai ba bani sya bat ni ha du ka arpon riu tarik te kapor kanong RBJ bat ka jingil kai final kanong hapdeng ka Riboy United FC Persya ya ka Blue Bombers SC nang te na po nong ba Shalom kublishbun.